bamwe muri bo nabo bakaba bamaze kugera muri koma. Nshuti z'akadasohoka ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo, ndetse n'imirwano ikomeye cyane yamaze kuba iki bintu mu bice bigiye bitandukanye, tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Benshi bati uyu mugabo ntakiriho, si muzima, abandi bati ibintu bishobora kuba bimurangiranye. Noneho abanyamurenge bagiye kubona agahenge, abaturage b'abakongomani bagiye kubona agahenge. Ariko muri studio mbere yuko twinjira mu makuru nyirizina, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe ni Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, kandi nongera gusuza abakunzi bo kuri Vuga TV Rwanda. Nyamuneka twongera kubavugira ibyo tuvuga ni byinshi cyane biba bikomeje kuvugwa, ni byinshi cyane biba byigaragaza, bishingira ku mafoto n'amavideo mpamo aba yaturutse mu bice byinshi bitandukanye. Maze si nubwo turi kuvuga ibya Kinshasa bati byazambye byakomeye, ntabwo bikomeye Kinshasa gusa, ahubwo muri Kivu ya ruguru muri Kivu y'amajyepfo ibintu byakomeye. Icyitwa indege z'intambara zongeye guca ibintu suko 25 mu misozi ya Mikenke n'ahandi hatandukanye turi buze kugarukaho muri Minembwe. Icyitwa FRDC ku bufatanye bukomeye, ndetse ku bufatanye bukomeye n'icyitwa abacancuro na leta y'igihugu cy'u Burundi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Birumvikana yuko ibintu byanditse ndetse kandi byakomeye cyane. Ni mu gihe kandi Moses hari n'ibice byo muri teritwari ya Masisi turi buze kwikozamo. Warikare agace kitwa Noto Muriri Tayari Toto Tombe. Yes, ni zimwe muri operation zikomeye tugiye kuba tujyamo. Ariko mbere y'ibi byose, nshuti z'akadasohoka, munyemerere by'umwihariko manu nsuhuza abantu ndetse n'abahikaze badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, mbabwira ko turi ku mugoroba. By'umwihariko bari mu bice by'umwihariko byano mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zambia, bari Zimbabwe, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi mu gihugu cy'Ubugande, Kongo, i Burundi, tubahikaze tubikuye ku mutima. Nshuti z'akadasohoka, turaza kugaruka kandi nanone dusuhuza abantu badukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na za Australia. Tubahikaze tubikuye ku mutima. Turaza kugaruka by'umwihariko ku ihanurwa by'umwihariko ridasanzwe ry'imodoka zidasanzwe zikomeye zitwara perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba zongeye kugongerwa ku muhanda uva mu mujyi indani werekeza iwe mu rugo. Turaza kubikomoza tubiva ibuzi n'imuzingo, ndetse biravuga ko ubuzima bwe buri mu kaga isaha ku isaha, bishobora rwose gashobora kuba. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato nyamuneka kuri suko 25 ya FRDC imaze kurasa by'umwihariko mu misozi miremire y'Imikenke kuri defense za 23. Abanyamurenge kugeza amagina bakaba bakomeje kwikoma mu gatuza bavuga bati Imana idufashije twakongera kugira agahenge ariko tukakagira uko ubutegetsi bubi butakiriho. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku mibare myinshi y'abaturage bakomeje kwicikwa n'izi ndege, ariko kandi turebere hamwe n'amakuru yemeza ko defense za 23 nyinshi zamaze kuba zira n'uva gusenya kubera izi suko 25 ziri kurasa mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kugaruka muri teritwari ya Masisi, imirwano irakaze hagati ya AFC 23 ndetse na Wazalendo ahitwa Kibanda. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko by'umwihariko Emile wa Katari kwa Kisekedi nyuma yo kuva mu Rwanda nabo barimo by'umwihariko bagira ibyo baganira, ariko kugeza amaginga ya Kisekedi akaba ari we akaba atari we bari kuganira bigendanye n'ibyo biri kuba Kinshasa. Arimo araganira n'abandi bayobozi bagiye bakomakomeye by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomoza tubabwire abo bari kuganira, ariko kandi inshuti z'akadasohoka turaza kubabwira yuko AFC 23 iri kwemeza ibiganiro na leta ya Kinshasa bigakomereza idwa nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugera tuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abigaragaza. Benshi bati birabibyuya utuvugana. Inshuti z'akadasohoka turaza kubabwira yuko nyamuneka Kinshasa byemejwe ko Wazalendo nyamuneka baraza kwamburwa intwaro hagati by'umwihariko
ku kibi n'icyiza, bakamburwa intwaro kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanuke. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubavuga yuko FARDC iri gutangaza ko yisubije agace ka Katoyi muri operasiyo idasanzwe kandi ikomeye cyane. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Iperereza rirakomeje kwa Tshisekedi kugira ngo bamenye uwaba wihishe inyuma yo gushaka guhirika Tshisekedi. Byaba imihanda ikomeje kugenda ikoreshwa by'umwihariko y'Ibujumbura ya hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, byaba imodoka zikomeje gukoreshwa mu kugerageza guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozo tubiva ibuzi n'imuzingo. Bwana Karemba Aimable, amakuru ni menshi cyane rero n'umutekano, politike na diplomasi, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye kuri no nkuru iturutse muri Paradation mu biro bikuru byo kwa Tshisekedi, mbere yo kugira ngo twinjire by'umwihariko muri izi kudeta zikomeje kugenda zitutumba ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze nk'ikaze kugeza amagingo Bwana Karemba Aimable dufitiye iki. Ni ukuvuga ngo mu makuru menshi mbafitiye ndagaruka muri operasiyo zo muri Kivu ya ruguru, ariko ndibanda muri operasiyo yakozwe n'umutwe wa M23 muri Warikare ahitwa muri Ntoto hafi y'agace kitwa Mutumoja. Ni FARDC yagabweho igitero n'umutwe neza sarambwe. Umutwe wa M23 biravuga yuko n'abasirikare b'imisada bari bamaze iminsi baturuka hariya mu bikuru byo kwaburura bazamuka mu misozi ya Mahanga, abandi berekeza za Bihambwe Kangati, bamanuka mu mirambi ya Mitwa na Bibama berekeza ahitwa Ruzarutoboho aho aba FDL bari bacumbitse. Iyi operasiyo rero yaje gukorwa mu buryo budasanzwe tubuze kugarukaho bwimbitse kandi bweruye. Bivugwa yuko FARDC yanahatakarije icyitwa abasirikare benshi Moses. Bati rero abasirikare benshi batakariye ni bangahe? Imisozi Ntoto hari icyitwa abasirikare bari barashyize mu misozi za Mutumoja b'abakomando ndetse kandi n'abarundi, ariko mbibutsa yuko tugaruka ku nkuru igira iti abarundi bo mu misozi ya za Ntoto bamwe na bamwe batangiye kuburiza za Antonove babashinja yuko ngari abagambanyi. Bikavuga yuko igihiriri cyanatumye aba basirikare FARDC batsindwa. M23 yaje kumenya yuko hari amakimbirane ari hagati ya FARDC n'icyitwa abasirikare ba FDNB, bagaba igitero batutse ahitwa Mukota n'ahitwa Rutoboho, bahita bafata agace kitwa Ntoto muri Warikare. Ni mu gihe kandi operasiyo turuje kwinjiramo neza tunagaruka muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bikomeje kuzamba nk'ubu imisozi nka za Bikaniro, imisozi nka za Mufuti ahitwa za Rusirandaka, za Kamukahore, mu misozi yegereye ahitwa za Nyabasha, za Katuhunda, icyitwa neza sarambwe. Imisada abasirikare bakomeje kuyizana bijyana n'uko n'ibice umutwe wa M23 wigaruriye muri Warikare Moses na Masisi turibuze kwinjiramo neza ndani ya ndani. Ni mu gihe kandi turibuze kwikoza mu bice FARDC bivuga ko ngamaze gushyira ku rutonde bigomba kwigarurirwa. Ibingibi byanateye n'ikibazo cyane rwose, abantu babyibaza bavuga batari ko abantu bari kurota. Ni imisozi yahitwa kuri Lake Edouard cyane mu byerekezo bigana hariya neza cyane mu byerekezo bya Heavy Burambo Kavinyonge no misozi ya Zayaje, mu byerekezo bigana ahitwa za Burambo, ndetse kandi bakanavuga ko ngo Kanyabayonga na Vitsumbi na Rwindi ngo bagomba kubyigarurira baciye mu kiyaga cya Edouard. Ni nyuma yuko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kudeployinga icyitwa abasirikare benshi muri Beni. Abana basirikare bafite gahunda yo kwataka ikiyaga cya Edouard bagaba ibitero ku bice umutwe wa M23